Ini dimulai bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on, double. Luar biasa. Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, ini rombongan dari desa mana? Dari Desa Arjosari. Arjosari, Grobogan, ya? Ya, Ya, ini rencana apa ini, Pak? Istighosah di Istighosah Lambu. di Lambu. Ya. Ya. Ada berapa bis rombongan di sini? Ya, 2 bis. 2 bis, Terus mobil, ada beberapa mobil. beberapa mobil, sepeda motor. Wah, komplit ya? Ya, komplit. Luar biasa. Mudah-mudahan berkah Pak RW. Amin, amin, amin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini persiapan Pak ya? Ya, persiapan mau berangkat nih acara istighosah. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sip. Oke. Ini Pak supirnya. Para pemirsa, setelah perjalanan berpuluh-puluh kilometer, sekarang sudah di lokasi gang masuk area pondok pesantren Nurul Hikmah. Terdengar acara sudah dimulai. Mari simak video ini sampai selesai. Saya di sini selaku pembawa acara. Bimbingan Ahmad Soleh Ngaji dengan harapan sesuai melanjutkan keterangan syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-azim astaghfirullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan Al-Mukarram Al-Allamah Kiai Haji Rokib Kubat Maimun saking Sarang Rembang. Jumatan Al-Mukarram Romo Kiai Ulil Muflis selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Hikmah sak keluargi ingkang kawula ta'zimaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Karim Panyaipun Romo Kiai Ulil Muflis selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Hikmah dengan tansah kau tak dimakan. Kaulah amalan kami mewakili wali santri pondok pesantren Nurul Hikmah di bawah naungan oleh pengasuh Panyaipun Al-Mukarram Romo Kiai Ulil Muflis. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya jamaah istighosah Nurul Hikmah, sedaya bapak-bapak ingkang hadir, ingkang tansah kawula hormati, wong urip sanjing
goleki kepenake mati. Lah kepenake mati niku pripun to? Miftahul jannah, kuncine swarga niku bacane wala ilaha illallah. Akhire makin jenengan iso kunci wong kan duwe kunci akhire iso mati insyaallah masuk surga. Ketika Kanjeng Nabi kepanggih Nabi Ibrahim itu pesen kalih Kanjeng Nabi pesene cuma niku. Muhammad kandhane umatku kon ngekeh-ngekehno gowo utawa sami utawa lakoni warasul jannah utawi tandurane swarga. Tandurane swarga niku apa? Jenengan angger bar salat jebule malah wis kene wiridan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak kowe Pak Ustaz Maksum iki sejak ini dimulai bapak-bapak, ibu-ibu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, nahya kita hidup. La ilaha illallah, mesti Allah kita mati. Wanuk asu kita sedaya bakal ditangake saking kubur. La ilaha illallah minal aminin. Jelas ya? Mudah-mudahan kita sedaya ditangake saking kubur dalam keadaan aman selamat. Amin Allahumma amin. Akhirat sing suwe niku ora maksa alias alam bas, alam nasr kita sedaya bakal dikirim dikumpulake teng mahsyar. Nuk asu kita dibangkitkan dari kubur. Amin. Mudah-mudahan kita sedaya terutama wonten ing menika majelis dalam keadaan aman selamat saking perlindungan Allah. Amin Allahumma amin. Kata jamaah sedaya istiqosah, bapak-bapak, ibu-ibu, sobat bodo dimulai meh. Siap, semangat ya. Ibu-ibu semangat boten. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallallahu alaihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi qala fi muhkami kitabihi wa qur rabbi zidni ilma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Ing ngarsanipun para masyayikh, para alim, para sepuh bini sepuh, langkung-langkung dumateng pengasuh pondok pesantren Nurul Hikmah nggih punika Kiai Haji Ulin hafizahullah taala wa ra'ahu, lan sedaya kiai-kiai ingkang rawuh, mugi-mugi sedaya diparingi panjang yuswa, saged ngayomi para santri-santri, ngayomi khususipun tengene Kabupaten Grobogan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu menika kita saged kempal ing majelis punika dalam acara munasabah haflah ikhtitamul Quran utawi haflah akhirus sanah. Demikianlah pemirsa, mohon maaf kegiatan kami cuplek. Selanjutnya silahkan simak juga video yang lain di channel ini. Semoga tambah manfaat dan berkah. Terima kasih. Come on, double.